افنو تشجبو خلق ما يكل هولندا دمينه جالكي جرينجا بنيرن حكومة هولندا جبر كريزا كوجبرين سوري هلوشيا دوجورا بحسكر او حكومة كواليسيون بو يعني نا بارتياك بو حكم ذكر 4 بارتيان بهفرا كواليسيون آوا كربون و هولندا بريفا دبرن لي بشتي 11 مهان حكومة هلوشيا و كواليسيون نما سدم چبو سدم رد کرنا داخوازن 10 خالن پارتیاش بو آزادیه بو پارتیا که راستگره پارتیا که لدیجی کوچبران و مسلمانانه و پارتیه داخواز کرد که ریکار و تدبیر جدی درباره کوچبران دا بین ستاندون و تند کرن داخوازا مافی پنابری ورا رد کرن کوچبر ادین نچن هولندا بشک جوه وان کوچبرین کل هولندا دمینن جو هولندا بین درخستن ناوندن پنابری بین گرتن و سینور به تمامی لامبری کوچبران ورن يعني تنتكرن وكاس نكار بدرباسي هولندا باش بروي كيجي بارتي اندنيين كوبوي بارتي راسكرا د كواليسيون دبون قوتنم في فاندا خوازا نكارن قبول بكرن وج بروي كيجي حكومه هلوشيا خۆپێشاندانên هۆلندیان لە ئەمستردام پایتەخت دیجی ڕێکارên حکوومەتێ یەن دەربارەی کۆچبەران ئەو نەڕازینە و حکوومەتێ بۆ یەکێ تۆمەتبار دەکەن و هەموو پرسگرێکێن وان دخەستوویە کۆچبەران لێبەلێ هەر ئەو حکوومەت ji ber krîza کۆچبەران هەلوەشیە لە ئەنجومەنا وەزیران مە گوتوبەر لەسەر وێ ڕەوشێکرد و هاتیە هۆلێ و ئەم گەیشتن وێ ئەنجامێک و بەڤەکشینا پارتیا ji bo azadiyê piştgiriya pێویست ji bo parlamentoyê bo vê kabîneyê namîne. حکوومەت ji ئەنجاما هەفپەیمانیە 4 پارتیان پێک هات پشتی 11 مەهان هەلوەشیە سەدەماوێ ردکردنا داخوازên dexalî yên partiya ji bo azadiyê ya dijî koçberan û dijî musilmanan bû wê partiyê daxwaz kir rêkarên derbarê koçberan tundtir bê nekirin daxwaziya mafê manê ya penaxwazan dawî bê beşek ji Sûriyan bêne dersînorkirin û navendên wergirtin û manê yên penaxwazan nemînin. مسعود دابو دنگدران کوتونترین سیاست دیروکی درباره کوچبران جیبجی بکن ما پلانک پیشنیاز کر جبو گردنا سینوران لی ریگری لی هات کرن پار بهتری 45,000 پناخوازی چونه هولندای دی 4 مهین یکمین ای سال ده بهتری 11,500 داخوازیین مافی پنابریه لهولندای هاتنه پیشکش کرن. Kunnen samen moties indienen, we kunnen laten zien dat we dit echt steunen. د دەمەکێدا کوجەنگ لە هوڵەیە دەبا و کریزەکە ئەوبووری بەرەخوا بدەمە پرسکرێکن خەلکی هەنا گەلێک ڕاستڕوویên me hebûn ji bo çareserkirina pirsgirêkan li vê ders hemû têk dan. Di sê mehên yekemên îsal de bi kêmanî 3700 endamên malbatên penaberan çûne Holandayê ku ji sedî 81 ji wan xelkên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bûn.